Hele binaran gerek raya giştiya Kurdistanî ji vê kî ji haydar bin yasayên komisyonê ku berdam hadina serrastkirin hadina tadîlkirin zêdetir li dijî berjewendiyên xelkê Kurdistanê pêziya dengê Kurdan û bulûkê Kurdan di nava Parlemanê Iraqê bû. Yekem car Iraq hemû yek baz nebû. Kurd karîn gelek dengan li Bexda bi dest bixin. Lê car bû carê ku yasa têne tadîlkirin dengên Kurdan kêm dibin. Revenda Kurdî li dervey welat ku bi 10,000 bi 100,000 bêguman bi 10,000 mafê dengdanê heye li dengdanê jariye komisyona hilbijartinên Iraqê ve hatîne bêparkirin. Demek ki de hemû welat revendan li derve dengî dide. Hemala welatê me demek ku welatên derdor welatên dûr hilbijartinan dikin. Bêguman xelkê van welatan li Herêma Kurdistanê sindoq bû têne dan dengê xwe din. Gelo bû Kurd li derve li vê yekê hatine bêparkirin. Helbete de em behsê zîndaniyan jî keyin. Birêz Azad Ezzedîn parêzer ji Zaxûd girmê. Kayk Azad demata baş be. Hekerem destpêkê ji zîndaniyên nava çaksaziyan da dest pê bikeyin. Ew ji welatiyên Iraqî ne gelo bû mafeyanîne dengê xwe bidin. Aya ewa komisyon bêjît ji aliyê yasayê ve mantiqî ye? Belê temaşevanê ja heta pirsgirêka dengî çê bibe. Helbete komisyonê biryar de Belê ke hevkarên min di hewildana ku pirsgirêka deng bête çaraserkirin digel birêz Azad weke parêzerek li Zaxwam dirêjiyê vî babetî bidin ji ber ku ve babetekê giring e temaşevanê ja. Bu gelo Revenda Kurdî li dervê welat ji vê yekê bête bêparkirin. Zîndanî bûne nikarin dengê xwe bidin. Kumekê babet û pirsên din sebaretî yasayên komisyonê bawekê berfirê em ê nîqaşê bikin gel û ji aliyê yasayî ve û ji aliyê berjewendiya giştî parastina mafê hewlatî ve ku her tawlatêkê temenê serî 18 saliyê be mafê wî yê dengdanê heye bû ji dengdanê têne bêparkirin. Ev heta çandê mantiqî ye gel waqeyê diguncîn mafê demokrasî yê xelkê bête desteberkirin xwe helbijartin hûn dizanin ew e ku gel birêyan û nerên xwe beşdariyê lê îdarekirina welatê xwe da bike êdî dengê wî îrada wî ye gel û bû nahişên dengê xwe bidin. Aya rêkarên komisyonê rêkarên yasayî û mantiqî waqeî ne yan jî serinç ser heye. Helbete mijara komisyonê weke me gotiye li 2005 ku yekem helbijartin ya Parlemanê Iraqê li Iraqê hate encamdaş xwe 2005 hêve êdî Iraq sîstemekê parlemanî federalî heye her tiştê di çerçevê parlemanî eklayî dibe. Kevata gel û berdewam yasayên komisyonê hatine serrastkirin heta çandê mantiqî ye. Ji yek bazine bû 18 bazine. Wan 18 bazinan jî da bûne 8 bazine. Her parêzgehekê de bêguman çand bazine dî hatine destnîşankirin. Di hema dem de serinca radkeşim ji aliyê nüfusê ve rêja rûnijvanan ve heta li wê rê jî xedil Herêma Kurdistanê hatiye kirin û parêzgehên Herêma Kurdistanê. Dibe hin parêzgehên navarasta Iraqê û jeriya Iraqê kêmtir ji nüfusa parêzgehên Herêma Kurdistanê xelek tê dibe pêtir parêzgehên Herêma Kurdistanê kursî bu hatine terxankirin pêwîst e. Ev vê yekê jî bêhete zanîn ke bizanin çawa givaş ser Herêma Kurdistanê hatine kirin de ku xwedî bilûkekê pês nava Parlemanê Iraqê nebe. Birêz Azad Ezzedîn Kayk Azad demata baş be. Hemî demê te baş min zor spas kakekar. Tamam kevata denk hat. Kayk Azad hekerem ji vê dest pê bikin. Helbete kumeke pirsan lê me besta min e zîndanî yên nava çaksaziyan da li Iraqê mafê dengdanê nîne. Gelo bû ji aliyê yasayê ve mantiqî ye yan jî komisyon şa bû van jî kêşan çareserke dereçeyekê bibînît. Kakekar yasa hilbijartina xola parlemanî razvekirina sê ya sala 2023 hiç amajeyek dengdana zîndaniya nehatiye dan ku zîndanî mafê dengdanî heye. Ev jî wê çendê digehînetin ku zîndaniyet girtî neşên beşdariyê ev dengdanê da bikin. Belê. Kevata zîndanî şêd gel û xwe dîl mafê xwe derkevît. Rêkek heye? Gav jî weke hewlatiyeke zîndanê de li hewlatiyeke dengê xwe bide. Zîndanî demê yasa tê te pesendkirin û dihête belavekirin her amajeka yasayî pêne da bidin ew kese yan ew kesê girêdayî wî yasayî ve maf namînetin û mafî tê te helbijardinê tê te helweşandinê. Kayk Azad êkê ji pirs girêkên diye serekî. Revenda derve hewlatiyên Iraqiyên derve neşên dengê xwe bidin.
كل جور جافدرين راوشة ديفيجن بيتر ما بس تا كوميسيون كرد بون كبارا بتري كرد لدربي ولاتن بده هزاران دنجنون هنا او جينا شنجلو او بوچنا بله که کار پتر اول بتن بابت که سیاسی بو هنده بی دیرکرنا روندامه یا کردی بو پراستی اما کو کرد گلک تدا ضررمند بون اش اوه بریاره سال 2018 پشتی یاسای گور یاسا رازوکری یا سال 2018 از زماره 45 چلویره دنگدار کرده الکترونی وقت دنگدان بوی الکترونی ایدی سیستم دنگدان بشوه که گشتی هاتا گوهرین العراقی سال 2021 که هل بجارتنت پیش وقت دادن کرنه اجبر پیدابونا کرونا و هندک اگر دیتر کمیسیون الوی وقتی دنگدانا در و هل وشاند بریاره که اوه جیبو اگر کو ایدی دنگدار در و نشین بجداری ده هل بجارتنا دا بکن الگوری یاسا جماره 4 سال 2023 یا جوات نونران و جوات پارزگه ها رازوکرین آسی الگور ماده 16 برگا دوید بجدن اف دنگدارین عراقی اول در و ولاتی جین دوید روژا دنگدان الداهره خو بازنه خو انتخابی آماده بن دنگ خوب دن کو اوه جید بتن آریشه که هر مازن آیا او دنگداره بوی شروع یاسایی و دشت توی وقتی دا گهتن شروع دارایی و جی او دشتن بوی بهای مادی بشد بجدار ببتن و بشد آماده بتن روژا دنگدانه او همید بن اگر هنده کو دنگدار نشتن بجداریت او دنگدانه دا بکتن هکه ام براورده که بکنگل دستور عراقی گور ماده 20 او مافی پاولاتین عراقی دا یکو او جی مافی دنگدانه و مافی خوب پالاوتنه الویره بینین کو گلک افکاسی عراقی ده ببج بتنش بریارا سیاسی عراقی چونکو اوجی الگور دستوری و مافیوی اوی الگور ماده 20 پیهاتیه دان دویا اوج بجداریت بکتت بریارا سیاسی دا چونکو بریارا سیاسی ده چاره نویسیوی دیار که تو اوج مافکیوی دستوریه الویره پیشلکاریه که سر دستوری تید کرنه چونکو اف حالاتی عراقی اف مافی جهاتیه بله اوه گرین بگاه که زتا و تا گوتی نهالبتا حتى تيجوتن في ياسين بحثي كوميسيوني بكين جبركو جنابته تايبت من دي ايفا وباشتو هاي داري راوشي يعني كم جار بيراتتي 2005 كو هالبجارتن برلمان عراقي تشبونا لكم 275 كرسيان كردان كو همو عراقي بازنابو شيان 75 كرسيان نوا برلمان عراقي بدز بخن ايدي ما في فيتويان هبو بدسي شان كنا سري وزير عراقي جلكي فيسبوك شون دا بردام یا ساعتنا گوارتن بردام بازنه نل بجارتن هادنا بچوکرین جهجده یا نکه هشته و سینه دوان هجده بازنان جیده چند بازنه دن هنه كواتا قالوا افهموا التعديل بيات ابو او جي برسكه سياسي بو داكو كرت قدي بلوكي كي بيس نبن بله رازوکرنا ویاسایی و قناق بو قناقش 2005 بو 10 بو 14 بو 18 بو 21 که حتی که همگه هشینه بو برف اوان هل بجاردن خلاشش یا جواتان و نران اوان رازوکرنا همیا کارتی کرنه که راسته و خول سر ما وکو خلق کردستان کر اجبر چند اگر که سرکی که شوانا رجا بجداریه یا ما وکو خلق کردستان الاسته که گله که بلند بو دو او دابش کرنا کرسی که پارلمانی اوی هاتینه دانادن دوری داجی ام گله زیانمند بون و خلاصیه جی اف رجا دنگدره و دیوی سیستمی هل بجاردنا کو اف سیستم همیجی کارتی کرنه که راسته و خول سر پروسسا سیاسیت کن و ضررمند سرکیجش اوی رازوکرنه بوما وکو کرد گلک تدا دیارت کتن هکر تو براورده که بکه دنگدرت مل کردستان نخواست مل پارزگاه ها دو که پارزگاه ها حولیره پارزگاه ها سلیمانی پروژه که گلک برچاو و پروژه که دیار براورده بکل گل پارزگاه دیترت عراق هزارا جوازی هیا الویره جی امد بینین که نه هفسنگی که هیت ما بین دنگدان دا و وبو ما کردا گلک زیان ودگرتن پراستی دویا بیر السیستم که نی یه یاسای هل بجارتنه بیتا کرن ام پی وینه بو خالا دهاتی اف یاسا پیدا چونه کادیتر بیتا کرنه بو هنده هفسنگی که بدن که رجا بجداریه و رجا دنگدانه بشتن اوه هفسنگی سر آست عراقی درست بکتن
بله البته که آزاد جناب سروکی جی سروک بارزانی گلی جاران تاکی سرهنده کریه کو پیوست جاره کدن عراق بیت یک بازنه به حال بجارتان جبر کو دنگین کردان لدورین کردستانی حتی لبغداد و گلی دورین دن ین عراقی جی جناب چون سلطنه مفاجنات که ورگرتن كواتا امي هر بحث كوميسيون يبكين قالوا بو كوميسيون هن تعديل ياساين خدت كت هن سر راس كينه بود كت هر جاره که هل بجارتن تينا كرن دبيت ياسا بيت تعديل كرن بو هفركي كسياسيه برجونجي كسياسيه طائفيه مجارتيه پترش لاین سیاسی زال السرویه که و دومجی او باردوخت عراق کو عراق اوش سال 2004 تا کو سال 2000 ام بیجین 18 گلک گورانکاری و گلک ریدانت مازن العراق چیبون بو هنده جی اوه نقش بو عراق تدانادن بو هند دینتن الگور برجواندیا وان لاینا بتن اوه پروسیس سیاسی العراق پریود بن اوه جید بتا اگر هنده کو نهف سنگیه کت عراق دا هبتن و او لاین رسم و سیاستت کن به همیشه و نخواستم الپروسیس هل بجارتنا الویر نهف سنگیه کت پیداد بتن دم جواتا نيونران تيتا هل بجارتنه الويري اف سنگيه نامينتن و اف سنگيه تدا ديار ناكتن چمكو الگوري دستور عراقي دويا ما في دنگداري ما في حوالاتي الگور ياس الگور دستوري همي وكي هف و بهفسنگی و پرزگرتن بله کاکی آزاد لدایه که میجی به پسینگل و کردین لدربه دموکراسی پریوب شدن بله روندا کردستانی لدربه انکو او حولاتین عراقی لدربه عراقی انکو مافیانی دنگدان جهاد که ستاندن گلاوشین چپ کن آلیه یاسای و شهر آلیه که دن به مافی خو بدز بخن دنگی بدن بو وی خولا نوکه او مافا بین دایه تنی رکه که برای مره هیا او جدیت روزا دنگدان آماده ببن چونکو الگور ماده 16 برگاد دوید بجتن دنگدار عراقی اول در ودجین دوید الناف عراقی دا آماده بتو بازناخو دنگی بدتن تنی افریقیل پیشمای که روزا دنگدان آماده بتن بو وی خولا هل بجارتنا پشتی فترة تومار کرنا تومارا دنگ در ابدماهی هاتی ایدی دلیوه نمایه که هیچ ریکک هبتن روند در و دنگی خوب دتن ریکال بر او که بشتن دم دنگدان آماده بتن و بازنا خویا دنگدان آماده بیتن بروژا دنگدانه بهجد به یا بزحمت به بسط هزاران هاولاتی چاب هنگل روزه که دل ولات خبره بن کسابت توان هي کاروان هي بگمان شرط و مرج بزحمت برحال رئیس آزاد عزالدین کاک هکار کرم که کاک هکار اوجی پراستی جی آریشه که هر مزنه نخواستمل شلای مادی و کو او دنگ داره دیکنگی جهتن شول خو مالا خو جه خو هلتو و پاشیت وی دمی آماده بتو و دیکنگی زفرد و اوجی همی بو دنگ داری آریشه که مزنه اگر تو به باشه دستور ما عراقت بجتن همی زمینه دوید خوش بتن بو دنگ در بشتن بجداریت بریار سیاسی دا بکتن آنکو پروسس دموکراسی العراقی بشیوه که ریکوپیک بیت آوا کرن الویری جی دمت وی آلیت بو دنگدری دینه اوجد بتن آریشه که هر مزنل پیشا دنگدری کو نشتن بجداریت بریار سیاسی دا بکتن بله رئیس آزاد عزالدین پارێزەر ji خود gelme بۆ gelê spas kayk azad